Kugeza uyu munsi haracyumvikana abantu bavugira kure cyane banenga ibikorwa bya Perezida Paul Kagame, banenga ibikorwa bya RDF. Ariko se abo babinenga ni bande? Babinenga bashingiye kuki? Ibimenyetso bifatika biri hehe? Ese kuki bajya kubivuga bakabivugira kure? Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wageze ahantu hanyaho wo kubonera ibiganiro bya nyabyo, ukuri gucukumbuye. Ubushakashatsi bwa Mifasa ntacyo dusiga inyuma. Kora subscribe kugira ngo iki kiganiro kijye gihora kikugeraho. Ibiganiro nk'ibi by'ubushakashatsi wibuke ko bikungura ubwenge. Ubushakashatsi bwa Mifasa bwerekanye yuko nyuma yo kubohora igihugu, abasirikare ba RDF bamwe muri bo bigumuye ku gisirikare. Ariko kandi ubushakashatsi bwerekanye yuko abo basirikare bose bakoze ari ukugambanira igihugu. Ariko se ubu ngubu urabazi, uzi aho baherereye? Ari nabo tubona bakivuga u Rwanda nabi, ariko kandi abenshi baranapfuye. Uyu munsi aracyumvikana amagambo y'amacakubiri mu bihugu by'abaturanyi. Muri Kongo M23 iri kurwanira kubohora igihugu. Abayobozi bacyo n'abandi bahanga bo hirya no hino ku isi bati M23 n'abandi bayishyigikiye, n'abandi bayifasha n'u Rwanda. Babivuga bahereye kuki? Babivuga bashingiye yuko 1994 jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe na RDF, ndetse igihugu cyacu cy'u Rwanda cyabohowe na RDF. Ako nagira ngo nkubwire ko ibigwi ni ibigwi koko. Icyahinduka cyose, Perezida wacu Paul Kagame amaze imyaka igera kuri 30 ayoboye iki gihugu cy'u Rwanda ndetse narenga. Ndagira ngo nkubwire ngo Perezida wacu niwe mu perezida wa mbere ku isi watunguye isi n'amahanga.